دم باش هیوید کم دناف خاشی دابن و گنده قلانه دکه با شوری کوبانی تقریبا 65 کیلومتر حین 7 کیلومتر تشتکی وانه قرع لینا بسر علی دین آوان لوی گندی کار و ایشی ما چاندنی دورانن دور زیتون فستقه غرازانا پوتوسن خدان کرنی دیرشن دوارا و جیلاکن بخوا گندی ما يعني چهار گنده که چوچکن و گیارش بین قلان تقریبا قلان بخوا نیسکی دست هناك مال بيكته وكي وزان و شهر كل رجاوي كردستان و لسوري بوي ملات هناك پنابر بو هناك چو باشور هناك چو أوروبا حال هناك داركي كان وكي وزانن مجيبيني بي ملاتي ما شهيد جيدان داعشي هناك ما برن بسر و بر بون دي نظام سوري كافن دا هناك ما دور دا جيچون اما جي تمن دا تمنكي زيادة و شهيد اما جي برن يعني ام جيبيني ملاتي رجاوا ما جي تمنكي مزبوط داد في الشاري دا وام دي سيجبين الحمد لله أقول ما فاي خير وصلاة ميجي قبول بكن وأجني دكوباني ما هر هبن خير وخش